ya ku angka arone palapa arone biasa lappa ibenena angka na itu arone masuli ifilaina ya poletta irpandi alengi beni tanale na matur ya apa jama-jamanna tu makun rai bandahara poletta arone alengi beni tanale na matur apa madari toji angka arone maja naka ali na mana ni misang isan na pabarasenge isan na kulkase isan na lubuy tanya urusan mo arone itu alengi makun rai na alena murusoi apa jama-jamanna makun rai bandahara tapi yang katunya madari makun rai alengi dui na alena matur malah mana kamalio jaju 5 lemari na liwa jaju kasi lakken na 5 ba na langit maka dia tu lalaki si dikit tak ngarampe na bita maka da komelo ki mita makunre makasing komelo ki mita makunre makanja maka dia bita iza nazarta alaiha sarrafka ia ku itangai mapakariurio jadi komelo ki lolongan makunre makasing meki mita ya sange makunre kasing iza nazarta alaiha sarrafka ia ku itangai mapakariurio tapi paswar tetangga dari benita coba ya keterangan nih pasar ini maka dah binatangga ini ngapa keriurio jadi ibu asriani ciri wanita soleha apa itangga boleh laki ngapa keriurio bang itu je turun ya emak kunre dari tangga masuk apa tapana maka cucu ulu maka cam papa kupur mandre papa cuka senyum toki seluruh yang hadir maka dia itu dalam side kita komelo ki idi makunriye lolongan apalang umrah dia pakai modal 20 juta 21 juta 22 juta angka ipigau komelo ki makunriye lolongan apalang umrah nah dia pakai duit 50 juta makanya lawan side kita idi milau okolak kita komelo ki lolongan apalang umrah makunriye idi milau okolak kita koni bu biasanya milau okolak kita koni dia pernah kan? Hilang lalu nih masuk. Jadi waktu raya itu, wadil lau umrah butin paru kali masih wani. Tapi kau butin lau aja lalu tercoba-coba ya, tahu kak dia. Seluruh yang hadir. Oko kabeh ceramah kemala Pak Ustaz tu ya nasa bene ku pandan kena sebene ku Ustaz pak curiga to pak. Masa nasa Ustaz lo tak galungi si lo kelak tu galungi matal pun ni kenro ko maka dah kumaji nasa galungi maka dah tongam mo gaji dia tappa ai aku makanya nasa galungi ai dia tappa api dokur ku jolo mancaji nasa Ustaz ma api dokur tak ku galunga tangan ma dompi api dokur lo kana sa boleh angka kak nanan naka di kagak kena sapa kak bisa kada kana sa lo Pak Ustaz ina sa kun ni je we di bana sa mitin rom tak taruh nana tapi yang kemana lapor maka ya Pak Ustaz maka lihat tuh naji nasa nos udah di nana kalau atas siwani wala tuh nya sa dia nyamang angka tuh maka dawe adi nasu libetin tuh Pak Ustaz ada aku Andre ki antimo ya seluruh yang hadir tapi kanjaknya tuh makun repan nanakange kanjaknya makun repan nanakeng iku pananakang iberita aja tewai kanjaknya tuh makun repan nanakange ko ang kabola masih tas si tangang kapan ang kabola masih tas si tangang pendre ini kutu ya ko ang makun repan nanaka pendre ini kutu makun repan nanakange mak deh itu nomor punggawa nasi tang mak dito ang kamito tuh kelebihan makun repan nanakange itu di ko pernah nibuting apa nih to matotta iya to matot tak maku to jadi saha kangi di makun raya rone saha ka pada padi batita perlaku kangi apa Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi